laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي سكجل بتدبه يتي الله سبحانه وتعالى تقول ودد يمبه باود نو ودي انجلبه iren torimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo tabintinge e diina makko kano welirimo o holla en ko welatama ko newnan en gollugol ko welatama ko wurna en hoore ɗum ɗo yettita en hoore muɗum en torke mo peewal ine ɗaɓɓira mo peewal nde tawno kala mo o fewni ala majjinowo on neɗɗo wona jeejirɗe moɗon yo dannden ko wiyete majjere ko e majjinoɓe ɓe, sabu kala neɗɗo mo Allah majjini ma mo accide goɗɗo ha on tigi majjini mo hara heɓantake on ɗo wattowo mo peewal. en toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi yurmede makko nde e moƴƴereji makko ɗe hoore nelaɗo makko o on mo suɓi o waɗi mo jannginowo yimɓe ɓe ko wiyete ko moƴƴi ko, hollo ɓe kala ko moƴƴi dan holla ɓe kadi kala ko boni, o sendindiraɓe ɗum ɗo o waɗa ɗum ɗo kabe sengo kala ɗum ɗa ko woni ko moƴƴi kon ko ɗum ɗo woni ko boni kon, ha wakkidi en laawol tawgol ngol jalbi jamma e ñalawma sennodira accititangol neɗɗo ngol laawol ɗon sina neɗɗo halkiiɗo on mo Allah accide hoore muɗum haɗa koye Allah dandu en wowgol waɗa noon. Aray siɓɓe juɓɓe tedduɓe kiikiiɗe meɗen ɗo hiɗen hiirira ɗo hannde ko wiyete fi wida'il amil hijri, waynandirgol e hitaande hijriyankore nde. ɓe anndi Allah subhanahu wa ta'ala ko tagi leydi ndi e kammu ngu ñande o taguno leydi ndin o tagi on saayi o tagi ɓawa tagi kammuli ɗin jeɗɗi leyɗe ɗen jeɗɗi ɓawa ɗum ɗon ko o watti ɗon ñalande wootere nden ko tagugol lebbi 12 ɗin koɗo so inna iddata shuhuri inda Allahi 12 sahara. ɗum waɗi honde yawma khalaqa as-samawati wal ard, ila ñalande o tagi leyɗe kammuli ɗi e leydi ndi o waɗi ɗon kisal lebbi 12 ɗi. ko ɗum hana ni en ka anden ɗi lebbi tañininen ɗo si sappo donkin on feƴƴi ɗo wonoyi ɗo ha e nder yontere feƴƴoyi jonte ɗiɗi feƴƴoyi jama buylanditama ɗo ko honnum kare ware takke hay hande de ko honde hitande ko hon ñalande honde wonoyta go'o juldandu tentini woni joni andanoma joni ja ɓawɗo alhamdulillahi sowno o saamede ɗo enen e heeɓi karmakoɓe laaɓuɓe reedu, yo Allah ɓeydanɓe laaɓere reedu ndu. ɓe andini e wondema juldere goo ala sina julde suumaye e julde donkin. sabari no wowno ko annduɗen innugol julde jombente nde tawno jaka ɗum ɗon na juldere noon, ɗum waɗi joni jama boy hara e anda, kono Allah kana wi lebbi makko ɗin yo konti ɗin ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗi 12 ɗi. ɗum waɗi no ila ñalande o tagi leydi ndin e kammu ngol. haray noon
ɓe andi ko ɗi lebbi sappo e ɗiɗi arano may on ko muharram sakkitorɗo may on ko zulhijja hande noon ko jeeɗati zulhijja wonɗe e muɗum ɗum woni e nder balɗe nogay e go'o ma balɗe nogay e ɗiɗi hara en waynodiri e hitande nden hitande wulure temeɗɗinayi e capanɗe nayi on haray lanni ko ɗum woni fewniɗen hikka wulure temeɗɗinayi e capannayyi ko heddani on ɗum ɗon timmugol ko balɗe nogay goo ma balɗe nogay ɗiɗi ko ɗum ande ɗen suɓaade fi en wawa yeƴƴitaade on andi goto kala meɗen no mari ko wiyete dalilogo ko haalamen mene wonɓe ka leydi anglophone mi annda ko honno wiyete ɗo noon wonɓe francophone men dalilogo ko woni ɗum ila bimbi ko finuɗa haa hewti kikire ko walotoɗa ɗon golle ma ko golluɗa ko fopp no windede leere kala miniti kala seconde kala ko wowluɗa e ko golluɗa hino windede ɗum no waɗi siko no woodi nokkele goo ka woɓɓe gollata hen ko ɓe golla ɓe yeeto yimɓe ɓen ma ɓe gollanta ɓen ko honɗum woni ko ɓe waɗi e nder ñallal maɓɓe ngal minen hay kamen dogirano ɗo taxi ɗo arɗo ɗo e sahay go hariɗa jogii client je kala mo ƴettuɗa a winday nokku ka ƴettuɗamo ɗon e leere ka ƴettuɗamo ɗon yani leere nde mo ƴettuɗa nde bon e mum ko yimɓe jelowori ko ƴettuɗa e ko honto jippinɗa e leere hombo woni ko jippinɗa ko ɗum woni dalilogo kala meɗen kadi no mari sifa ɗum ɗon joni noon nde hitande wonde e lannude ɗo ko honno woni ko winda e ɗeri meɗen ɗi ɓay andi hiɗa mari windoɓe ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ko Allah wi en ɗum ɗo ka nder deftere makko neɗɗo wolaali konngol ma o gollaali gollal sina himo o wondi ko wiyete raqibu ɗum woni malaikajo ko inde makko nden noon wa atid e oɗo kadi wiyeteɗo atid raqibu ko honno woni ƴewtowo ma golleji ma moƴƴuɗi ɗi e golleji ma moƴƴuɗi ɗi o winday ɗum ɗon a waɗay ɗum ɗon tuma wolay tun ko moƴƴi o windaki tan o ala habbade ɗo no waywa nde karama ko ɓe ɓineta speech writer andi kala woɓɓe noon nde wadde ɗo yewtere hara no woodi to woɓɓe go yawɓe fi ɓe winda ko karama ko neɗɗo woni wonde ko o fajjita ko foti wannude hay mo boto accata ɓeɗo kadi ko noon ɓe wayi wona noon woɗɗo kadi noma golleɗo windeɗo golleji ma bonɗi ma yewtereji ma bonɗi ɗin on ɗon kañum a wolata ma a waɗata tun o winda kanko o diisinoto e wonɗo ko ñaamo ko on no woni jonnatamo ordu ma oɗa windu ma accu ɗon habbitomo ha ndaren ko nun o wiyata so jeeje Allah yaafanomo ko waɗi ko ma ko wowli ko so waɗal ɗum ɗon sano yayna windu ko ɗum woni dalilogu jon ko ɗum woni yeƴƴitaɗo o inchallah ɗe fuɗɗade yewtere nden ɗe wiya ɗo amma ba'da ayuha nnas ittaqullaha wa'tabiru bima tarawna wa tasma'un wa'tabiru bima tarawna wa tasma'una astaghfirullah أما بعد أيها الناس اتقوا الله واعتبروا بما ترون وتسمعون تمر الشهور بعد الشهور والعوام بعد العوام ونحن في ثبات غافلون ومهما عشت يا ابن آدم فال80 أو 90 وهبك بلغت 200 فما أقصرها من مدة وما أقله من عمر قيل لنوح عليه الصلاة والسلام وقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كيف رأيت هذه الدنيا فقال كداخل من باب وخارج من آخر فاتقوا الله أيها الناس وتبصروا في هذه الأيام والليالي فإنها مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة هي تنتهوا إلى آخر سفركم وكل يوم يمر بكم فإنه يبعدكم عن الدنيا ويقربكم من الآخرة فطوبى لعبد اغتنم هذه الأيام بما يقربه إلى الله طوبى لعبد شغلها بالطاعات وتعذب بما فيها من العداد تقتدي بها الأعمار يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ɓaawo ko yewtude waɗde muqaddima ɗa ka siɓɓe julɓe maccuɓe Allah rewoɓe Allah
yimɓe aray en yamirama hulugol Allah wooye en tesko wo teske konko yiye ton e ko nano ton hino lebbi ɗi hino feƴƴa lewru ɓaawo lewru poɗen kala ina lewru kaare darir ko nana andu ma e woni hitande ara hitande no mayde hitande hinde nde lanni hitande hinde heyre nde no naatude wona ko fewdirɗen ɗo ni hande ɗo ni ko jeerati donkin balɗe no feƴƴino haade ko sabboɗo donkin joni noon ɗum ɗo maayi lanniki tan ɗum yiltitatako ko golluɗe nder ton ko windama donkin darki hande ko jeerati e nder seeɗa kadi ndun ɗo ɗulanni wiye heyru ndu no naatude ko ɗum woni ɗo lewru hiɗen nana hiɗen yiya lebbi ɗin kadi no feƴƴa hitandeji ɗin kadi no feƴƴa ɓaawo hitande goo ndeya ɗo ara ndeɗa yaha ha joni hiɗen tabittiɗo e nokku goto hiɗen weltidi ɗon en ala yeƴƴitade ɗum ɗo wonanale waaju o woni noon kanko cheikhu jo wonnone wono no wuurirɗa ko an yo ɓiɗɗo adam si duuɓi ma hewti duuɓi 90 ma duuɓi 90 ma a heeɓi temeɗɗe andi ɗum ɗo fof koko raɓɓiɗi e duuɓi ko wuuroyta kon ko aranoyta yeeso to ko sabu annabi nuhu kañum o landano eɗen andi kanko annabi nuhu o wondino yimɓe makko ɓen ko yahata duuɓi 950 ko ɗum ɗon o wuuri ila ko o nela kon haa o feƴƴini amma ko aɗa ɗum ɗon aray qur'ana yettaki en ko duuɓi jelo wuuruno ko aɗa o neleede ko qur'anan ko wi wa qad labisa fi qawmi 90 aman alfa sanatin illa 50 ama ko alfa sanatin illa 50 ama ko duuɓi wuluure mankirɗi duuɓi 50 ko ɗum o wonde maɓɓe ɗum woni 950 o landana noon ko honno yiruɗo aduna o inni min mi yiye aale aduna sina wano neɗɗo naatiɗo e dambugal o yaltiro ngal ɓaawto ɗum yandi hara ka wona ka fulawaji men yiɗe mari ton wiyete ko cuuroy huɗo ɓe waɗi dambugal janal e dambugal tosokal o naatira ko janal o yaltira ko tosokal o inni on saayi ko ɗum o wi kanko jaabino kanko annabi nuhu kanko ko yiide aduna on no wawi neɗɗo naatirɗo e dambugal o yaltiro e ngala ko noon o yiide aduna on kanko cheikh ujo winduno deftere nde ko cheikh Fawzan ƴettuɗen yewtere e deftere muɗum woni hule Allah ko ono yo yimɓe taske ɗe ñalaaɗe e ɗe jammaje ɗum ɗo hino feƴƴa hino feƴƴina ɗum ɗo iwon e galle moɗon ko adana ɗo hino fokkiti ko galle akhira hiɗon lannira ɗum ɗo sabu hewtogol ka gaaru wattir moɗon ɗum woni akhiru safarikum wayasi moɗon ka fokkituɗon ɗon goto kala men no waɗi safar imo wayasi de imo noɗo kaw fokkiti kala ñalande feƴƴinde en ande nde ɗo nde ɓurti en woɗɗindirde e aduna o nde ɓurti en ɓaccindirde e akhira ko ɗum wawiɗo goto kala e meɗen hanki sa marno lebbi 10 e balɗe 5 yaandu hande ko lebbi 10 e balɗe 4 heddorɗa ñalande nde feƴƴinɗa wano nden ɗon nde ɓurtima woɗɗinde aduna ende ɓurtudema tum ɓattinde akhira moƴƴere woodani jiyaɗo heɓɓitiiɗo ɗe ñalaade ɗo o golle kon ko ɓattintamo e Allah moƴƴere heewi tuuba ko wiyete tuuba ko ɗo en anndi no hadise ɗo woodi nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki bada al islamu gariban wa sayaudu gariba fa tuuba lil ghuraba e o hadise ɗe no ɓe firiri on tuuba ɓe nelaaɗo ko maaki hadise wo aduna o diina kanka fuɗɗorno ko tuŋaranke ha ka yiltito haa ka wonta kadi tuŋaranke ha yaani ko kan koɗa gooto annda fii muɗum ka yawoye haa tawa hay gooto annda fii makko ɓe maakino on say fa tuuba lil ghuraba moƴƴere woodani ko wiyete tuuba ko woodani ɓen hoɓɓe fewndo on sayi ɓeyni ɗo tuuba woɗum ɗo ko aynde goo wonde e nder aljanna ko ɗon nden ɗo wiyete ɗum ɗo ko fii yimɓe dartiɓe e waɗugo ko welata Allah ko ɗum cheikhujo gollitirɗo o inni wo tuuba woodani on neɗɗo golluɗo ko nafatamo immorde ɗoftareji o waajitori kon ko woni o yi'ude e ko woninanude immorde e waajuji e kon ko woni lannide ɗum duuɓi Allah wi'i ka Qur'an himo waylindira jemma o e ñalorma o ɗum ɗo woni tasako e wonande yimɓe maroɓe gite ɓernde
عباد الله شهركم هذا أو هذه شهركم هذا هو آخر شهركم من هذا العام الهجري، فبعد أيام قلائل سيطوى سجله ويختم عمله، فهنيئا لمن أحسن فيه واستقام، وويل لمن أساء وارتكب الأجرام. وإني كانكو شيخ جون وإني كونو جيابي الله ndu lewru moɗon ɗo ko lewru sakkitorde moɗon ɗum e nde hitande moɗon hijiriyankore ɗo. balɗe feƴƴi, balɗe seeɗaje si feƴƴi, kala ɗereeli ko windano kon e nder nde hitande ɗo ɗi ñobbete, ɗi wallineɗa, ɗi mare nokku goo. oyni noon moƴƴere woɗani on waɗɗo ko moƴƴi e nder nde hitande ɗo, o tabite ɗum noon ha hitande lanni. wona noon bone woodani neɗɗo waɗɗo bone e nder nde hitande ɗo o waɗɗiniri e hoore makko e goɗɗe boneji. joni noon oyni fa halumma natasaalu an hadihi l am. joni noon aren e fof meɗen, goto kala e meɗen yehi yeƴƴiti, goto kala meɗen joɗɗini haqqil muɗum kin, o fuɗɗitano hoore makko o jooɗo o wiɗo ko honno waɗi ɗen e nder nde hitande ɗo, immorde golleji moƴƴi e golleji bonɗi, ma haalaji bonɗi e haalaji moƴƴuɗi. goto kala e jooɗi miijito hoore muɗum, o miijitano hoore makko garu ko waɗi kon e golleji moƴƴi ko tañƴini kon ɗiɗo ko moƴƴi, e golleji bonɗi ko o golli kon ɗi o tañƴinani hoore makko kanko tigi mo tañƴini ɗin ɗon ko bonɗi, ko wanduɗi e bakkatu. kayfa qadayna, ko honno lannirɗe nde hitande. wal naftash kitabu a'maluna كتاب أعمالنا كيف أمليناه، فإن كان خيرا حمدنا الله وشكرناه، وإن كان شرا تبنا إلى الله واستغفرناه. كم يتمنى المرء تمام شهره وهو يعلم أن ذلك ينقص من عمره، وأنها مراحل يقطعها من سفره، وصفحات يطويها من دفتره، وخطوات يمشيها إلى قبره. فهل يفرح بذلك إلا من استعد للقدوم على ربه بامتثال أمره. fo meɗen are weɗen defte golleji meɗen ɗi ko honno hebbinirɗen ko winda kon ka windala ɗen ko honno hebbinɗen nder ton. si tawi goto kala jooɗike o miijitike ko o golli ko peesani hoore makko, o anditi ko moƴƴereji ɗin koko moƴƴi tun o ɓuri waɗude, wo yetten Allah e ɗum ɗon jarnen mo. tawi ko bone ɓay ko goto e piiji ɗiɗi, imma ko moƴƴi ma ko boni. so koko moƴƴi yetten Allah jarnen mo. si tawi koko boni ɗon ko woni piijoji ɗiɗo waɗeten ɓaawo tawde e miijitade tawi koko moƴƴi waɗɗen, tawi koko boni kadi o ɗo kadi ko piiji ɗiɗi watten. so tawi koko boni watten ɗon koyen tuubu ruttoɗen ka Allah insinnoɗen. sabu heewi ka neɗɗo miijoto o yelo lewru makko ni nduɗo lewru yo timmu mi waɗa hunde kaare lewru darotolu. simo andi noon hoore ɗum ɗon le ndu lewru ɗon ndu timmugol ko ɗuytugol duuɓi makko ɗin. ɗum ɗo ko setoyagal ngal o fokkitimo taƴude immorde e voyage makko mo fokkiti o, ko hewtayɗo ka fokkiti ton. e kadi ko ɗeri wonade ñobbede watte ka nder deftere makko nde golli ko taaɓanɗe ɗe woni yawde faade ka gabru makko. ene noon hara weltoray ɗum ɗo sina o neɗɗo heɓi liiɗo yawgol weeroygol ka Allah muɗum sabu joggitagol yamiroreji makko ɗin. si tawi neɗɗo mo andi ha honto o sali jaɓugol ko Allah yamiri, ko ha honto o woɗɗiti e waɗugol ɗi Allah yamiri, haray oɗo weltata ko lewru ko mayata. amma neɗɗo tawɗo imo andi ko imo hebbinori ko welay ɗi Allah, kala ko o gollata o landeta est ce que ɗum ɗo no weltina Allah, kana mettina ɓernde Allah. si o gollal ngal ma wowol haala kan haray oɗo ko yita lewru maydu kala ɓurtamo weltinde, sabu no woodi yimɓe go tawɓe ɓe yiɗi mayde. ko ɗum waɗi si hadis o wi man ahabba liqa allahi ahabba allahu liqa'ah, wa man kariha liqa allah kariha allah liqa'ah. kala yiɗuɗo fottugol e Allah, Allah weltoray kayen kadi fottugol e on ɗon. kala añuɗo fottugol e Allah, Allah aña fottugol e makko. yani sila andi golleji maɗa ɗin ko waɗo bone, kono
a tewata ko waɗa kala ko waɗuɗa kade tuɓe ruttuɗa ka Allah hiɗa hooli taƴƴini ko ɓuri ma e golleji ma ko wonɗa gollude ko moƴƴi an haray lewru ko mayetta hiɗa weltora ɗum ɗon ibadallah alam taraw ila hadihi الشمس كل يوم تطلع وتغرب ففي طلوعها ثم غروبها إذان بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار وإنما هي طلوع ثم غروب ألم تروا إلى هذه الأعوام تتجدد عاما بعد عام فأنتم تودعون عاما شهيدا عليكم وتستقبلون عاما جديدا مقبلا إليكم فبماذا تودعون العام الماضي وتستقبلون العام الجديد جاء بالله إيه آلي جينانge nyando nyande fuda pawron donge muta najeya e hikuma fudugol magge pawron donge muta dun ko holludo wonde ma o aduna wona nokkure ka nyibete aduna o ko fudal e mutal ko dum woni aduna e on yiyali ɗi duuɓi yani ɗi hitandeji hiɗi heydintida sono o hitande ara wona ɗon seeɗa nden ɗon de lanni wonde goo kadi ara ko honɗum woni ko waynodirɗon e hitande moɗon tawde ko nde gaynuɗon ko ndeɗo ko seedi toytonde e hoore moɗon e ko honɗum heɓilande ɗon e hitande wonde arde nde ndeɗon kadi ko tawde ko nde fewtitude e moɗon ko honɗum wonno ko heɓilanti ɗon ko gollugol e nden ɗon ko honɗum waynodirɗon hitande feƴƴude nde ko ɗum heɓilani ɗon hitande arore heere nde وإن فليقف كل منا مع نفسه محاسبا ماذا أسلفت في عامها الماضي يقول تقال ميدن درد وانكي مودن كي أو حسبك ودارا كون وني كو فكين هيتان ما كو فكين ده وند ما دون وند فكين ده فإن كان خيرا ازداد وإن يكون غير ذلك أقلع وأناب ستيكم يروادي يو إتو بيدا ستي ونادن يو إتو بورو إكونكو بني وتوبا ورتوك الله فإنما تمحي السيئة بالحسنة قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها ليحاسب كل منا نفسه عن فرائض الإسلام وأدائها من حقوق المخلوقين وتخلص منها عن أمواله التي جمعها من أين جاءت وكيف ينفقها وإني كانكو شيخ جو كوكو بني منفرتي وكو مؤيري سبني الله صلى الله عليه وسلم ماكي وسا قولي كو بني اتوتا دون كسان كو مؤي كو بنتنا بني دون فيو غوتو كلا ميدي نياو هوري مودون ونارا هوري مكو فاريلاجي دي فاريلاجي إسلام دي ودي دي دي توتو مجي est ce que himo darti e gollugol farillaji ɗi sono ni haani sortede ɗon eno ɗi haanira tettirede ɗon o naara kadi haqqeji tagore Allah nde o ɓoro e toñugol tagore Allah nde e jawle makko ɗe o tasko kadi e jawle makko ɗe woni mawɓude ɗe ko honno woni heɓirde ɗe jawle e ko honno woni dépensirde ɗe jawle أيها الناس حاسبوا أنفسكم اليوم فأنتم أقدر على العلاج منكم غدا وهند سجل ويمه نياوي هور مودون هند هيدون واو نياوده هور مودون هبو لكي جانغو فإنكم لا تدرون ما يأتي به الغد سبو غندا يعني تادو إي جانغو وني سبو غندا كون ودا تادو إي جانغو هاي بوتا ميدن غندا دون حاسبوها في ختام عامكم وفي جميع أيامكم فإنها خزائنكم التي تحفظ لكم أعمالكم وعما قريب تفتح لكم فترون ما أودعتم فيها وإن كان شيخ جو goto kala e moɗon goto kala e meɗen yani so mi inni on onon yo ande haraylan tawa e meɗen kono haala arabo kañum ko ni yewtirta haray ko ɗon won e yewtirde ko fi moɗon yo andi noon ko mi woni hoorejo e ɓen wonaɓe e yewtede par ce que komi woni yewtude sabu Allah no wi ka Qur'an to yamira yimɓe ɓen ko moƴƴi accon hoore mon onon no woni janngude defte ɗen e on ala haqqil haɗani kala marɗo haqqilde mo janngude
ñaawore nde woni ñaawde nde yo tawara ko hoore makko woni wattude e hoore muɗum on ni o ñaawe e hoore moɗon kalannode hitande moɗon nde e kala ñalaɗe moɗon ɗe ñande o ñande kiikiiɗe goto kala meɗen hananimo ɗo e o waalade siko loototoɗo si o waala siko yetteɓajo inna mi loototo simi fini bimbi yo o ñaawo hoore makko ko waɗi o waalade sabu ko ngaluuji meɗen ɗi ni o in fa innaha khazainukum allati tuhfadu lakum a'malakum sabu ko ngaluuji moɗon ɗin ɗi golleji moɗon wonaɗi e mareede ɗinni ɓaawo seeɗa ni ɗi udditete goto kala meɗen yiya ko honnum o waɗuno nder ton no e banque account nelaɗo no fillaneɗo hadisi mo ɓe maaki ruwiya anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam khataba fa qala ayyuha nnas inna lakum ma'alimun fantahu ila ma'alimukum nelaɗo waɗi ñande goo khutba ɓe inni kono e yimɓe iɗo mari karamokojo yeƴƴite on karamokojo moɗon wa inna lakum nihaya fantahu ila nihayatikum iɗo mari gaaru wattire wattane haqqe ka wonɗon e gaaroyde ɗon innal mu'mina bayna mukhafatayn neɗɗo julɗo gomɗinɗo himo mari pilasiji ɗiɗi mo mari nokkeeli ɗiɗi ajalun qad mada la yadri ma allahu sani'un fi himo mari lejal feƴƴugal o anda ko waɗani Allah waɗanimo taw wa ajalun qad baqiya la yadri ma allahu qadin fi himo mari kadi lejal wongal e arde o anda ko nun Allah hoddiranimo e nder ngal ɗon falyakhudhu al-abdu min nafsihi li nafsi kala jiyaɗo jogitano hoore muɗum fi hoore muɗum yani goto kala meɗen yo danko hoore muɗum wa min duniyahu li akhirah o suɓano o etano o gollena aduna makko o fi ko nafoytamo kon ka akhira makko wa min sabiyatihi qabla al-haram o eto o gollira keccu makko ngu ko adina yewu makko wa min al-hayati qabla al-mawt o gollira gurdam makko ɗan ko nafatamo kon ko adi o mayde وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته إنكم تغدون وتروحون إلى أجل قد غيب عنكم علمه فإن استطعتم ألا يمضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تنوني خليفة ñandego mo waɗa khutba e jumaare ma khutba ɗo goto e khutbaji makko o woni kono yo yimɓe hiɗon dawa hiɗon hiira yani dawa bimbi arta kiikiiɗe hiɗon dawa faade e laje tawde hiɗon wirnana on ko wonɗon e gollude kon e muɗum si hiɗon waawi waɗugol tawa feƴƴiraalon e gooto e ɗi lajjali gooto e ɗe laje gootale majji hara feƴƴiraali on sina aray ɗon tawde e nder golle moƴƴe wattani haqqe moɗon gollon ɗum yani ete dey kala lajal ngal marɗon ñalaande nde marɗon wo maaleere nde marɗon wo ete hara on gollaali e mayre sina ko nafata on ka akhira moɗon e ka aduna moɗon seyna Omar kanko ɗo wi'i e nder hutuba makko ñande goo wa qala Omar bne al-Khattabi radiyallahu anhu fi khutbatihi ayyuha nnasu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tudanu wa ta'ahhabu lil'aradi al-akbari ala Allah yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya kanko sayna Omar e nder hutuba makko o wi'i kono yimɓe ñaawe hoore moɗon hande ko adi on ñaaweede peesane hoore moɗon golleji moɗon ko adi on peesaneede heɓilane weeɓiteede ka weeɓitande ɓurde mawnude yeeso Allah goto kala meɗen o waddi aya qur'ana kesago wi yawma idin nden ñande to oraduna on weeɓitete yeeso Allah la takhfa minkum khafiya suuɗotoɗo ala nden ñande hay goto suuɗoto ko wo ala nden ñande maɗa suuɗoto kun suuɗota ko Allah ɗon nden ñande hay goto ala ko suuɗoto ibadallah linatazakkar binqida'i al-'ami inqida'u al-umr woni jiyaɓe Allah anditen hitande timmude kala ko duuɓi ɗum woni e timmude wa bi sur'ati mururi al-ayyam qurbi al-maut no ñalaade ɗen yaawi ɗo ko ɗon mayde ne ɓattori ko ɗum sa wattani haqqil wonande yawnoɓe hajjungo ɓe rooni hina hita hajjungo kadi fewtitike hiɓe miijitoɗo ɓe maɓɓe koɓe wiyata ɗo awa hitande no yaawi ɗum ɗo no heewi e kundule men ɗe wonɗen e wonde ɗum ɗo awa hitande no yaawi ndaari ko aɗa yawno rooni hikka ɗum hewtiti kisan woɓɓe goo kadi no yawde ko ɗum nanta kisan yimɓe ɓe no woola
ɗum ɗo ko ɗon woniri woɗiɗo ɗo haana taskede andina en wondema ko aduna woni e lannude ko aduna on ɓuri ko akhira woni ɓuri en ɓattade فكم ولد في هذا العام من مولود فكم ولد في هذا العام من مولود وكم مات فيه من حي وكو نجلو ko ɓiɓɓe njelo jibina nde hitaande ɗo ko wuurɓe njelo maayi nde hitaande ɗo ɗum ɗo kadi du'a peeseede ndaare wa kam istagna fihi min faqirin waftaqara min ganiyin ko yimɓe njelo ɓe alaano heɓi jawdi e nde hitaande ɗo ko marnooɓe njelo e nde hitaande ɗo perdi ɓay ko ni waɗiri no waɗiri e ngaal buy marɗoɓe jawle muɗum perdi no woodi yimɓe nde hitaande ɗo yimɓe buy ɓe alaano ɓe heɓi goɗɗum kamɓe koye nde hitaande ɗo ɓe heɓaali meeɗa heɓde sifa nde hitaande ɗo e moƴƴere marnooɓe ɓen ɓe meeɗa heɓde hitaande bonde tele makka gurna maɓɓe wona nde hitaande ɗo sabu jawle ko ɓe marno kon perdi hari ɓe marno nde hitaande ɗo ar tawiɓe ko ɓe marno fopp yehi wa kam azza fihi min zalil wa dalla fihi min arid ko yimɓe njelo tawnooɓe ɓe hikkanooke hay nokku ko yimɓe foygitinoɓe ɓe teddi hikka imma ɓe teddiri diina ma ɓe teddiri laamuli yimɓe tawnooɓe andanooka hay nokku ko telen makka laamu ta ko ɓen wote waɗa ko ɓen ɗon henndeto laamu ngun yimɓe tawnooɓe ko kañum wonno position je laamu ɓe foole e laamu ɓe jippoo fes ƴawnooɓe ɓen jippoo ɓe ƴawaano ɓen ƴawa قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ɗum aayi ɗo aya ɗo woni wi'u kan yo Allah yiɗa kan woni lanɗo lamɓe ɓe hiɗa okka laamu ngu'u on mo faalɗa hiɗa jaɓitala laamu on mo faalɗa hiɗa teddina on mo faalɗa teddinde hiɗa foygintina on neɗɗo mo faalɗa teddinde moƴƴereji ɗi fof ko junngo ma woni kala sabu fiji ɗi fof ko a waawɗo ɗi ayyuha almuslim raji'u nafsaka ala ayyi shay'in tatwi sahaifu hada al am woni koye julɗo joni o acciti yimɓe ɓen o fewtima an julɗo on ɓe andi kayra ko fuɗɗinoɗen tokko ayyuha nnasu wonano yewtede ma ibadallah joni o yiltike ɗum ɗo kadi mo artude ɗo ayyuha almuslim ko an yo julɗo yiltiti wonki maɗa kii ndaara koye noone honnu e nooneji woni ɗeri maɗi wona e ñobbeede nde hitande wonde e landude ɗo falaallahu lam yabqa min umrika illa sa'atin aw ayamin wonno jo gurnama heddaki sina leereji ma ñalaade fastadrik umran qad ada'ta awwaluhu wo eto heɓɓiteɗa gurnam maɗa tawɗan a yeebiniɗo fuɗɗode muɗum fa inna umra al mu'mina la qimata lahu sabu gurnan julɗo kanko mo ƴetti ɗum ɗon ala yani ala teddaha kanko mo konti hoore makko ko mayɗo yani gurna makko ɗo hino teddiri mo si tawi mo gollude ko moƴƴi kon e hoore kode gollude kon ko moƴƴi himo considéré ɗum ɗon ko fus kanko himo andi ko wonto ka o fokkitani ɗon biiru makko ndu faala markude ndu ko naatogol aljanna konko ɗum ɗo woni ko ɗum si mo foygintini aduna on mo foygintini gurdam makko ɗan himo teddini gurdam makko wonɗan arde toɗan ko ɗum sinalaɗa maki ɗo qala nabi sallah sallam egotanimo hamsan qabla hamsi wo eto egotanimo hamsan qabla hamsin wo eto heɓɓitanoɗa piiji joyi heɓɓitanoɗa piiji joyi ko adi piiji joyi waɗude gollirngur keccu maɗa ngu ko nafete kon ko adi a nawyude gollitira cellal maɗa ngal ko moƴƴi ko adi a nawnude gollitira ngalu maɗa ngu ko nafata ko ma kon ka akhira maɗa ko adi a wasiɗude gollitira saahaji maɗa ɗi tawɗi a ɗuuɗa golleji e majji tertoɗa jooɗagol ndargol tv e téléphone maɗa ko adi a maafade gurden maɗa ɗan ko adi a mayde ko ɗiɗo woni piiji joyi ɗo ɗiɗo laaɗo waaji ɗo. ကိုရဂုတ်လူကြွ
ko adi jowi waɗude jowi jimaɗi fewnoduɗa ɗin hande ko a kecco fellitu ko a nawyowo ɗum ko go'o hande hiɗa selli habbito nawnare hande hiɗa mari habbito basal ɗum woni tati hande hiɗa mari sa'a ko waɗata hara piiji fof no newanima habbito maponde ko taweteta hara gollugo kala ko gollata hara no ɓittimma hande hiɗa wuuri fellitu ko a maayowo hakada awsana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko wonani nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wasiri e meɗen be'tinami hadihi al-khams qabla hawl adadadiha ko ni nelaɗon waajori en ɓe waɗi en wasiye woye heɓɓitano ɗiɗo jowi ko adi liddo majjo waɗugol fa fi shababi quwwatun wa azima fa idha harama al-insanu wa shabbat da'afat quwwatuhu waftarat azimatuhu nelaɗo maki maɗo cheikhujo no fesitiɗo hadis ɗo wi neɗɗanke awa hande ko a paykum hiɗa softi a waɗay kala ko faalɗa fellito ɗum ko sansay ɗum ƴiyeɗen towa waare nen siko hakkitoɗo waare hari ko ɓawlu ɗum foppu wonta daneji hiɗa marno ñiiƴe ɗen foppu iwa hoore nen foppu ko ɓaleji ɗum foppu wonta daneji ƴiyeɗen hari no hecciri no softi ɗum foppu satta himmagol ko kara han jooɗagol ko kara han yahugol ko kara han ko a dogaynoɗo ɗiɗo fopp sansa fellito ɗum ɗo ko si a juuti duuɓi tun ɗum ɗo ko waɗay ɗum e ñobbay woni wiye kanko cheikhujo o wi en ɗum ɗon wo ko ni nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ko ɗum woni ko nelaɗo faandi e o hadisi ɗo wa fi sihhati nashatun وانبساط فإذا مرض الإنسان انحت نشاطه وضاقت نفسه وثقلت عليه الأعمال تاكو سكال كاكو جون يانك كلال سنة أنك نسلي تمواي ودقو كالكو فالا بيجي لفوب نونيوانيمو أما سناونا رياري بيجي لفوب تدريمو جونا كو كران والا كو كران نيامو كو كران يوغل هاي هورغو كو كران yergo pijini fopp ko ene on ñaamude ene no waawi immade ɓurɓe marde haqqilɗen ko seeɗaɓe landuto o est ce que on waawde juulude ko landi ko landite ko fopp est ce que on ñaamude accu ñaama yaame ɗum ɗo yare ɗum ɗo piyon heɓu ɓandu num sattira par ce que ɓandu no ko sattino ko ngewi kellal ngal ɓande sellal ala tun ɗiɗo piji fopp ɗi sansi oni kadi wa fil ghina راحة وفراغ فإذا افترق الإنسان استغل بطلب عيش لنفسه ولعياله فهنا كده وننوكو توي himo ko alɗuɗo piijini foppuno newanimo kala ko ɓe ngura makko nen faala o waɗa harano yawanimo sattanamo o sooday o waɗana ɓe konko ɓe faala amma si tawi ngalugon sansi basal ari hande kadi piijini fopp no sattani o hara no sattanimo satti kadi o waɗa ɓe ngura makko ɗe ko waɗa noon wa fil hayati ميدان فسيح لصالح الأعمال فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يين كنغورنا سنة نوري إمو ماري غونغا إمو ماري فير غول كلا كوفالا ميجي نفايدي وكنغورنا مكورو كنغورنا مكو آخران كوجو هذا نو ياجاني مكادي غول كلا غوليجي موجي سيو نتانكي أو ماي hara golle makko den tagi piiji fopp darnama o ala hay nokku ko heɓirta moƴƴere sina e modde e piiji gotum e piiji tati ɗiɗi wonade e sifede ɗo go'o sadaka jariya sadaka ilo mo waɗino fewndo o wuuri ma ɗum gandal o janguno o jangini ngal ɗon no nafitorede ma ɗum ɓiɗɗo moƴƴuɗo mo Allah yiɗi mo o heɓiri ko adi fof no ɓiɗɗo moƴƴuɗo heɓagol ko adi fof wona jasago si jomba sabu ka yiɗa yimɓe ɓe hoppo yiɓe mapon heewi landude harayde est ce que min jiwo men wonduno e woɓɓe ɓen ara tan kono hay fof siyandale men o wondina hay fof siyandale on ko gonga wonda wolde ɗon a memal juuɗe makko ha hande
innu hulu men yeddi dino Allah joni on ɗon ene sellano an kam jomba mo ɓay ko bonɗo debbon ko bonɗo no sellana o qur'ana wi wo debbo ñoluɗo ko gorko ñoluɗo tun jombata mo gorko ñolɗo ko debbo ñolɗo jombata ɗo fuɗɗode nen ɗo ɓiɗɗo moƴƴiro karan heɓorta ɗon ɓiɗɗo moƴƴiron kono fuɗɗorta ko tawta hara ko mo ƴammuɗa yumma muɗum a andama ko wiyete fi gurdon aduna fos o andama an kadi sabu islam ko lanni ko yaw ndaara yeeso ngon ene weɗen na ko goɗɗo innetaɗo addanan fotowal mi ndaara ko honno forme ma fof wayi islam anda fi ɗum no ko geddi no ɗum ko geddi ɓiɗɗo moƴƴuɗo heɓorɗo fuɗɗode muɗum nden no Allah yamiriri ɗon e nelaɗo makko sallallahu alaihi wasallam tindiniri ko adi a jombude nene makko onon ɗon ɗiɗo ɓiɗɗo mo heɓuɗon ɗon on ɓaawo ɗum ɗo a heɓudemo ettoɗamo jangguinamo diina kan andinamo Allah andinamo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam andinamo diina islamu kan jangguinamo qur'an andinamo ko an woni baaba makko ko oɗa woni nene makko ko oɗo woni kawa makko ko oɗon bappa makko ko oɗon yaya makko ko oɗo woni nene makko to ko nene makko mawɗo andinamo ko wiyete ɗum ɗo oɗo woni ɓiɗɗo moƴƴo inchallah oɗo si tarani koma Allah jaabinay ɗiɗon piiji tati ko ɗon tun heɓirta ɓaawo mayde nde fattaqullaha ibadallah wastadiraku ma fatat bittawba wastaqbalu ma baqiya bil amali salih cheikhujo o sakkitoɗo wi ko lannode haala ka wonne ɗo onni hulen Allah ko woni yo jiyaɓe Allah heɓɓitoroɗen ko feƴƴiri en sabu tuububuye jaɓɓoroɗen ko woni arde kon immorde ko woni arde kon masalan hitande wonde arde nde si Allah tawni en wuluure e 150 wonɗo e naatide e ɗe balɗe ɗo jaɓɓoro en on ɗon kala mo Allah yiɗi balɗe e cellal yo en jaɓɓoro on ɗon e ko heddani en kon jaɓɓoreden ɗo sabu gollugol golleji moƴƴuɗi sabu anden fa inna iqamatakum fi hadhihi dunya mahduda wa ayyamukum ma'duda wa a'malukum mashhuda koyen andu ñiɓugol meɗen ko aduna ɗo e nder o aduna mo wonde e muɗum ɗo ko eɓɓa ɗum ñalaɗe ɗen ko limaɗe golleji ɗin ko seeditaɗi e hoore muɗum sabu hino ko Allah o wiɗo a'udhu billahi minash shaitani rajim wa ja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layl ila qawlihi wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ko ɗum ɗo wari ko sakkitori yewtere makko nde kanko cheikhujo o haray ko ɗum ɗo marnoɗen ka kiikide ɗo ɓaawa ɗum ɗon ko andintingol julɓe ɓen seeɗa e ko wiyete kon ñalaande janngore nde woni yawmu arafa maɗum ɗe ñalaaɗe sappo ɗe wonden e muɗum ɗo ɗe ñalaaɗe sappo ɗe wonden e muɗum ɗo ila ñande go'o donki on haa ñande jeenayi on golleji moƴƴuɗi ma balɗe haa ñande sappo on ñalaaɗe ɗe Allah subhanahu wa taala huɗori haray ko golleji moƴƴi heewɗi no heewi waɗeede e muɗum waɗa jantagol innde Allah adi ko fof hajjugol e waɗugol hajje maɗum umra maɗum juulugol maɗum waɗugol sadaka maɗum jantagol innde Allah maɗum hoorugol maɗum immagol tumbere jemma naafa waɗa maɗum janngugol qur'an sifa ɗi piiji ɗo e ɗiɗo fof masalan si tawi ko a hooruɗo ɗe balɗe sappo ɗo fof maɗum ɗe balɗe jeenayi ɗo fof haray ɗamari moƴƴere heewunde e nder ɗe balɗe jeenayi ɗe hooruɗa masalan si a hoori ñande goo haa ñande jeenayi ɗum ila ñande joma feƴƴironde haa janngo e asawe on so a hoori ɗe balɗe ɗo jeenayi haray islam no waɗanma on ɗum njoddi lebbi 40 e tati ɗum woni duuɓi 3 e balɗe 7 mo hoori ila ñande goo on haa ñande jeenayi on fen siten ɗum ɗon ñande goo on haa ñande 7 kala ñalaande hooruɗa haray ɗamari njoddi lewru juma on asawe on ala on
tene on talata on alabon alkamisa on ɗen balɗe jeɗɗiyarani ɗon ila goo juma yontere hannde feƴƴude haa hanki alkamisa on sa hooriɓe ɗeɗo jeɗɗi hareɗam ñande kala Allah ɓeydante balɗe nogay jeɗɗi ma balɗe nogay jeera si ɓayen hannde ko noon lebbi ɗin lannirta ka hitande meɗen ka lebbi meɗen ene ko nogay jeenayi nogay e capantati harayɗa marde balɗe nogay jeenayi ɗe Allah ɓeydi tamma ma ɗum balɗe nogay jeerati ɗe Allah ɓeydi tamma wona joddi lewru ɗen balɗe jeɗɗi arane ɗen amma hannde ko hannde ɓeynata yawmu tarwiya hooroɗo hannde ɗum woni tarwiya ko ñalaande nde tawde hajjiyankoɓe ƴiwa e Makka ɓe yaha Mina ɓe inni o ko wiyete tarwiya sabu ɓaawo ɗo ɗum ado développement o yaajude har yimɓe ɓe Makka ɓe ƴettay ndiyam ɗam Makka ɓe rondo ɓe naɓa ɗum Mina fii ko yimɓe uwa hajjiyankoɓen golli serta ɗon eɗe balɗe ɗo ila ñande jeerati haa ñande 13 ɗum fof ko ndiyam rondeteno ɗum naɓe ko ɗo si Allah waɗi kako wi'i ka Qur'an aja'altum siqayata alhajji wa imarata almasjid se gandi ɗen ayede suratu tawba heɓɓeɓe ɓen ɓe mantorayno yarnugol hajjiyankoɓe ɓe Allah noon landiɓe e on fonnay yarnugol hajjiyankoɓe e on neɗɗo gomɗinɗo Allah e on sikka ɗum no fota fii ton hiɗo yarni hajjiyankoɓe golle maɗa ɗen joddi majje tiiɗi moƴƴi wo ko si tawi harayɗa gomɗini Allah si tawi a gomɗina Allah ko Allah wi wa ja'alnahu haba mansura min muncitay fof min waɗa condi ndulura aranaɓa joni yawmu tarwiya ko hannde hajjiyankoɓen iwi Makka ko wonɗo ni toon ɗo ɗuuɗaɓe hewtaali toon sina dawoɓe janngo wono makkayankoɓe wonno woɓɓe maɓɓe ko janngo dawata yaha direct ka arde Arafa kono kono ɗo hannde kan no haani fof hewtoygol Mina hannde ko ɗum woni yawmu tarwiya mo hoori hannde joddi makko nin ka Allah haray mo mari joddi hitaande timmude tis hanndere nin yawmu tarwiya on amma janngo mo hoori yawmu Arafa ɗon kadi haray hiɗa mari joddi duuɓi ɗiɗi hitaande feƴƴude e hitaande aroore ko ɗon ɗon marɗa joddi muɗum jooni no yeƴƴitoɗen ɗo ndaaren ko on heɓori ɗon lebbi 53 balɗe jeɗɗi arane ɗen eɗen anndi ɗum ɗon ko lebbi 7 hannde ko lewru ɗon hannde kanko hitaande ko lebbi 12 sa ƴetti 12 a tawni e jeɗɗi ɗum ko waɗay 19 mo hoori janngo o heɓay joddi duuɓi ɗiɗi ko lebbi 24 sa ndaari lebbi 24 a ƴetti ɗum a watti lebbi 19 a ƴetti gooto ka 24 a wattani ko 19 wonay ɗon 20 sa itti gooto e nder 24 ko heddoto ko 23 23 tawi 20 ko ɗum woni 43 on ɗum woni duuɓi 3 e lebbi jeɗɗi fii ko hooroɗaa kon ɗe balɗe 9 ɗo e majje kadi nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ko ɗuɗɗinten e muɗum kon fa aksiru fihinna التكبير أو التسبيح والتحميد والتهليل حديث قوي التكبير والتحميد والاستغفار وطئن أمود دوني إذن يلعددو طئن يمجوي سبحان الله سبحان الله وعلى كنتي ولا هذا أنت جندارونك الحمد لله الحمد لله الحمد لله ولا هارونك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هارونك سبق نرادوي تؤدني بإنالي بولالي كنتي كوها أنت يهتا كبينتم فأكثروا حديث قوي تؤدني أمود بيقو سبحان الله الله أكبر أستغفر الله الحمد لله لا إله إلا الله إذا فبقوا هذا جمعي كصدق كريم ما دقوا أستغفر الله ما دون جنگوا القرآن ما دون إتقوا صدقة ما دون جوكوا قلندا إذا فبقوا قل جمعي لوادة تنجد ربال دو هاري بعد جيرتي جدن ويتن تلاوي كنو كيليغو فإي هدي كجنگو ستايو أواوانو ودي دون تو هدي بعد جيرتي جنگو إتنا هارفو تاكما نعم joni yeƴƴeteren janngo kadi no mari ɗon yeddondiral janngo ino mari ɗon yeddondiral eɗen anndi janngo ko asewe hadisi woodi selluɗo ken no woodi
كنلا ماكي لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم وتوهور دي أسويره سنا هارا كونكو فردا امون emulu ɗo no wodi yimɓe goo wonɓe dartade ɗum ɗon ɓe wiya janngota hoore dey par ce que ko asewe naam sabu honno ɓeyna nelaɗo maki wo taw hoore dey asewe sina konko tawi hara ko farilla farnaɗo e hoore moɗon ɓe sappi ɗon ko suuma e tuwoni koɓe faandi suumaje ne fof a hoora ɗum e asewe par ce que ko farilla hoorgol lewru num fof mayru ñalaɗe ɗo no hawri wo naam yeƴƴitoɗen ɗo kadi yahen beru faamum meɗum kun ko yewtereji ɗiɗi nelaɗo sallallahu alih wa sallam sen yehi ka illa mafturida aleykum naam ko nelaɗo maako kamɓe maaki o taw hoore asewe sina ko farla e moɗon kono ko kamɓe kadi wi'i hoorugol arafa to kaffiru sanatayn sanatan mustaqbila wa sanatan maadi ko kamɓe wi hoorugol arafa hino yawtana bakkati duuɓi ɗiɗi hitande feƴƴude hitande aroore ɗum ko goo sen ndaari ka lannode suumaye ka fardugol hino woodi ɗon ka karama koɓɓe sahabaɓe wi nelaɗo on farli zakatul fitre ala kulli muslimin wa muslima ɗo ko nelaɗo farde ɗum ɗo o zakatul fitre ko nelaɗo on fardi ɗum ɗon awa kadɗa ko kamɓe fardi hoorugol yawma arafa ɗum ko noone goo goɗɗum ko kadi feƴƴino ɗum hakkude maɓɓe e sonnajo maɓɓe on ɓe accimo himo tooli kaw juulata ɗon yani ko ɓe yaltayno ɓe accinomo mo tooli kaw juulata ɗon yen anndi sonnaɓe julde maɓɓe nden ko ɓuri moƴƴire kaka nder samburji maɓɓe ka ɓuri niɓɓude ɗon e samburu makko ɓe accimo ɗon ɓe yehi ɓe wonoyi ha ɓe arti ɓe tawti ha joni himo tooli ka ɓe accinomo ɗon ɓenni a yiwali kami accunoma ɗo ha an onni hi ɓenni ay maki ɗaɓɓuɗa ko ittirakoje on o lan hawri tawi ɗum koye jumare hawri ɓeyni a hoorono hanke alkamsa oño o woye ɓeyni a hoora janngo eɗen anndi si hannde ko juma ñalaade hekkitinde ɗon ko arayre ɗon ɗen eɗen anndi ko asewe ɓeyni a hoora janngo ɗum e anndi ɗum ko janngo ko asewe oño o woye mi anniyaake hade hoorgol janngo ɓeyni awa taƴu ɓeyni wala tukhassisu bi siyami yawmil juma wotaw hertin hoorgol e ñalaade juma nde ɗum ɗo holli kadi o sonnajo so o wiya o makano nelaɗo o himi hooray janngo e asewe ɓe taƴintano hannde jumare nden kono ɓe landike mo a hoorono hanke alkamsa o ño'oye ɓe landike mo a hooray janngo o ño'oye ɓeyni o taƴu so wino ɓe heewi janngo mi hooray ɓeynayno ma hooru kono nde tawno ɓe landike mo on yo hoorata janngo ɓeyni o yo taƴu wota o hertin jumare nden tun e hoorugol sabu ñalaande juma nden ko yawmul iidi ñande iidi hooretaake ko nin ñande iidi ko ñaamugol e yarugol e yettugol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum yen anndi iidon ko marɗen ko iidije ɗiɗi e nder hitaande nden e iidul usbu'i e iidi waɗeteeɗo yontere kala ɗum jumaare kala ko iidi so nelaaɗo ma kadi mo sallallahu alayhi wa sallam taƴu ɓay tun a hooraano hanki a anniyaaki hoorgol janngo haray taƴu hanndere nden wota hertin jumaare nden tun e hoorugol so a hoori juma a annike a hoora ase janngo muɗum ɗum ɗon holli haray janngo ko yawmu arafa ma ɗum janngo on tun yiɗama hoorude janngo on tun sabu honɗum sabu yawmu arafa ko sunna tentuɗo hoorugol le gayri l haaj tawde ɓe alaka hajju ɓen hoorugol ɓen janngo ɗum ko sunna tentuɗo haray wota ɗalunen hoore ma nden moƴƴere ɗon eɗen annditine ɗon yaa hooru inchallahu on ko nelaaɗon yamiri aray a lundaaki ɓe ɗon assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh ko ɗum ɗo marɗoɗen ka kiikide ɗo haray kala moƴƴere yaltinde ka eɗen tori Allah haray ko immorde Allah eɗen tori Allah yo jaɓu sabu makko hara ko waɗirɗen siko faljere woni ga yo yeltito faljere nde an haray taw ƴettu gollitiron dey haalani no yaawi miɗo falja moƴƴa mi ala gandal kadi komi yiɗi ɗo mi wawata haray faqide chey la yu'tihi mo ala goɗɗum okkata sina ko mari kon haray ko ɓerɗum ɗo komi marno haray inchallahu si tawi kala mo koɓe ne nder toon yoɓe iɗen jeejaɓe ɓe naati ɓe moƴƴitina faljereji ne yande assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh taɓe accidan e faljere nden ɓeyna ɓe faala kala taɓe nodde nde e téléphone ɓeyna faljunoɗa
yo ɓe naatu ɗon direct ɓe woola fajjere nden sabu si ko min tum ɓe woolani ɗo ko min tum woni yiwde fajjere nden yimɓe yiwɓe komi wooli kon yehi gollitori ɓen ɗon ɓe ala e anndude ɗum ɗon ko moƴƴaninmi kon ko welatanmi kon ko ɓe naatuɗoɓe yewtolan ɗo ko fajjere ni inchallah ɗum na wirtogol an noon ko ɓantugol fi an noon sabu komi faljowo naami howaɗo haray feññine faljere nden yimɓe ɓe ganda ɗum ɗo ko faljere harɓe ƴettali no ɓe yaaɓe gollitoro e nder dina maɓɓe ka ko ɗon ɓuri lam moƴƴande moƴƴani ɓe kamɓe kadi haray ɓe yaadali ɗum ɗo sabu sa noddirando a yewtoyilam min tun pelletti mi wawata yettitoyade ɗo ɓen ɓe nanunoɓe yewtere nde komi falje muɗum koɓe fof ɓe ɗum ɗon kadi hewtitaɓe yawata fi welata fi hara ko moƴƴi kon yo on tigi naati ɗo kisan o holla faljere nden ɗo o moƴƴintina ɗo yimɓe ɓe anda ɗum ɗo ko faljere hara ɓe ƴettali ɓe gollitiri ɓe ƴetta ko moƴƴi kon ɓe gollitira allahumma arina alhaqa haqa warjugna ittiba'a wa arina albatila batila warjugna ijtinaba assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal